Tashun Hechos yu'un apóstoletik ta capítulo 14 hichayal teshun Diose. Te Pablo sok te Bernabé k'otik talum Iconio. Te k'alal ayikix talum Iconio te Pablo sok te Bernabé ochik tabay te sinagoga yu'un te judío etike. Ayip teskopike hich tsobol judío etik sok tsobol griego etik las ch'unik. Yan te hayeb judío etik te malas kanch ch'unike. Las hachbeis labiotanik te yan lumetike. Hich hu yu'unik te las kontroinik te cheb kermano taktike. Haugmeto ay bayal kal halahik te ayip yotanik yu'un te kahwaltike. Hich hu yu'unik yalel te bitil ayotik te kushtayel tahpisiltik yu'un te kahwaltike. Halayak ta ilel te bitil melel te bilalayalik tas venta bitil layak be yu'elik tas pasel te chap a te liletike sok te señailetike. Haugmeto te yahwal te lume las hats baik yu'un. Ay machatik hun yotans baik sok te judío etike. Sok ay machatik hun yotans baik sok te puk opetike. Te yan lumetike las pas opik sok te judío etik. Sok te tuneletik yu'unike. Te yayutzinik sok te yasmilik ta chohel ta tone. Te Pablo sok te Bernabé las naix tohol te bilas nopohike. Hich bahtik ta anel ta lum Listra sok ta Derbe te ayik tabay te skinal Licaonia. Te aynik a sok tabais hoylehal te kinale. Te las cholik a te lek yachil kope. Lah ta chohel ta ton tabay Listra te Pablo. Ay tulvinik te a tabay lum Listra te mayuk yip te yakane. Yu'un kosho ta yayinapto te mayuk banti benem shuhtuk. Te nakal ta yayel stohol te bila layal te Pablo. Te Pablo layil beisit. Layil te bitil ay shchungel yotan te yashkole. Hich tulan las kopon. Hachan tosh te klat sok te awakane layut. Te vinike vil hachel ta ora. Hach tabel. Te bitil ayilik te ans vinike tik te bilalas pas te Pablo. Hachik ta aw ta likaoniak op. Koemiktel ta toholtik diosetik tes skah tanes baik ta viniketike shik ta aw. Hachialik te ha Jupiter te Bernabé sok ha Mercurio te Pablo skah te ha yak ta kopstukele. Hich te sacerdote yu'un te Jupiter te ay templo yu'un ta ti lume. Layik tel toro etik te chalbilik ta nichime. Te sacerdote sok te ans viniketike. Ans milbeyik smahtanin Bernabé te toro etik te bitil skuyuhik ta Jupitere. Te kalala yaik stohol te Bernabé sok te Pablo las chiskuik yu'un sok las tens baik ochel ta ba yolil te ans viniketike. Hich layal be yaik ta aw. Viniketik pistuk te hicha pasike. Melel te hootike vinikotik uk hich te bitileshe. Ha tal kalbeyesh te ya vihkitayik ta pasel te bilashut mayuk stule. Sok te ya suhtes awotanik tas tohol te kushul Dios te halas pas te chulchane, te balumilale, te mare, sok spisil te bitik ay te Tanamei tel Dios layak beis pasik te yan lumetik te bilalas kanyo tanike. Haugmeto
mayuunuk malayak ta nael te bitil aistukel te Diose. Melelek te bias pase. Yayak taluk haal ta chulchan. Sok yayak sitinuk te kawal tsunup tike. Hich ya shnoh te chuhtike. Sok yashbusnah ko tantik talek yuun shiik taaw. Hich wokol hu yuunix komel te answiniketike. Melel haay tayo tanik te yasmil beyix mahtane. Aik otik judio etik te talik ta Antioquia, sok ta Iconio. Talstik beyik op te answiniketike. Hich las choh hik taton te Pabloe, sok las tsakik lokel kalal tati lum. Yuun las kuyik te kashel lahemishe. Hauk meto te nopoheletik tals holtayik ta tekle te Pabloe. Tals hoitayik ta tekle te Pabloe. Las tehkans bahachel sok och bael talum yam vuelta. Tas chebalkal ayihkitayik hilel te lum Listrae. Bah talum derbe sok te Bernabe. Te Pablo sok te Bernabe la yalik te lek yachilkop ta bay lum derbe. Tsobol tahtul answiniketik te laschunik te Jesuse. Patil suhtik bael talum Listra, sok talum Iconio, sok tabay telum Antioquia. Te bantik ashike layak beyip yotanik te nopoheletike. Sok layal beyayik te kashelak ayak shchunghel yotanik. Sok layal beyik te puersa meyash kash vokoltik tah pisiltik te yash ochotik ta banti ay ta ahvalinel te Diose. Sok las leik hilel te machatik layak beyik yatel ta ancianoil ta bay huhut soh chungheletike. Sok las pasik ayuno tas koponel Dios. Hich te Pablo sok te Bernabe layak ekhilel tas kab te kahwaltik te chunghelet te shchunehikishe. Layak ekhilel tas kab te kahwaltik te shchunehikishe. Te Pablo sok te Bernabe suhtik bael ta Antioquia. Hich kashik bael tas kinal Pisidia, sok talik tas kinal Pamfilia. Te layalik telek yachilkop tabay telum Perge. Patil koik bael talum Atalia o Italia. Te ochik tabarko a sok bahtik talum Antioquia te banti kambotik bendición te yames hoinik bael te Diose. Te shkotux pasik te atel te huishta pasel yu unike. Te kalal kotik ta Antioquia, la yikik tel spisil te chungheletike, la yalbeyaik spisil te bilas paso Dios tas ventaike. Sok te bitil hamalbe yuun, te yayak chunghel yotanik uuk te yan lumetike. Te Pablo sok te Bernabe, bayalk a las hoinik te a te nopoheletike. Dios yayak bet bendición, yuun te shchul kope.